mu karere ka Nyaruguru gaherereye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Ibihabereye birababaje kandi biteye n'agahinda, mana y'isi n'ijuru birababaje. Ibibereye muri kano karere bikozwe n'umupasiteri wari wararanye n'umugore w'abandi, n'ukuri bikomeje kugenda bigarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Mbese ni ibiki byaba byakozwe n'uyu mupasiteri ko birimo biragenda bibabaza abagiye batandukanye? Mbese ni iki ubuyobozi bwo bwaba bwatangaje? Byinshi rero urimo uragenda wibaza nibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire n'iyo nkuru yacu irimo iragenda igarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, aho kuri ubu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rwemeje ko rwataye muri yombi umupasiteri usanzwe hari n'umuyobozi ushinzwe ubutaka n'imiturire n'ibikorwa remezo mu murenge wa Ruheru mu karere ka Nyaruguru, akurikiranweho icyaha cy'ubwicanyi. Uyu mupasiteri rero yatawe muri yombi ku wa 15 Kamena 2025. Ni inkuru rero yagiye igarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bose bo hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ku mbuga nkoranyambaga. N'indi nkuru irimo iragenda ivugwa n'iyi y'uyu mupasiteri nyine wasuwe n'umugore w'abandi, noneho uwo mugore w'abandi akaza kuza kuba yapfira muri iyo nzu y'uwo mupasiteri. Ni inkuru kandi yanagarutsweho n'umuvugizi w'urwego rwa RIB Dr Murangira Bitseri, aho yemeje aya makuru akavuga ko uyu mugabo akekwaho icyaha nyuma yo gusurwa n'umugore bararanye akaza gupfira mu nzu ye. Ati nibyo rwose yatawe muri yombi. Iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko ku wa 13 Kamena 2025 uyu mupasiteri wari usanzwe ari n'umuyobozi mu murenge w'iwabo yatangiye gukurikiranwa nyuma y'uko asuwe n'umugore akaza gupfira iwe, ndetse n'umurambo ugasangwa mu nzu yiwe. Kugeza ubu rero uyu nguyu wafashwe afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Muganza, mu gihe umurambo wajyanwe gupimwa kugira ngo nyine hamenyekane icyaba cyateye urupfu. Ku rundi ruhande rero andi makuru agera mu itangazamakuru avuga ko uyu nyakwigendera yari yagiye gusura uyu mupasiteri, cyane ko bari baziranye kuva kera, dore ko uyu mugabo yari umwarimu unabwiriza ijambo ry'Imana i Nyagatare, aho uyu mugore wamusuye yari yarashatse umugabo. Waduhaye rero amakuru avuga ko uyu nyakwigendera yari yarasuye uyu mupasiteri, ararayo, bukeye umugabo ajya ku kazi nk'ibisanzwe, ngo atashye ahagana saa 11 za nimugoroba asanga umugore yikingiranye mu nzu, agerageje kwinjira asanga yapfuye. Nuko rero uyu mupasiteri wari wararanye n'umugore wamusuye yisanze akurikiranweho ubwicanyi. Ni icyaha rero giteganywa n'ingingo y'107 y'itegeko nomero 68/2 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uhamijwe rero n'urukiko iki cyahanishwa igifungo cya burundu. Ni ukuri iyi nkuru ikimara gusohoka yagiye igarukwaho n'abagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi bagiye bayitangaho ibitekerezo, abandi nabo baravuga ati rwose mwumve ibintu uyu mugore nawe byamubayeho. Murumva ko yagiye gusura uyu mugabo w'umupasiteri avuye aho yari asanzwe atuye mu karere ka Nyagatare, abeshya umugabo we. Ati nyine murumva ko ari ibintu bibabaje ariko binarimo n'isomo. Mw'abantu mwe rero mujye mwirinda kubeshya abantu, ahubwo mubabwize ukuri. Murumva ko n'uyu mugore nawe yakoze amahano ndetse n'uyu mupasiteri. Mureke rero dukomeze dukurikirane byinshi byerekeranye n'iyi nkuru, icyo tuzagenda tumenya byose tuzagenda tubigarukaho mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe.